دما خوش به بینرین هیجا ایرو 25 جوتمه 2021 جه روژان جه روژا دوشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین کل سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هیجا امج پارزمین آفریقا دست بکن او جارکدن ل پارزمین آفریقا داربه بکاتن لسودان نیوه شوی کومنچگدار به سر مالا وزیر او پایا بلندن حکمت دمکی یا سودان ده گرتن او ده انجام ده سرک وزیر عبدالله حمدوک جدناف ده گلک رایدارین ولاد بنچاف کرن هر وها سروک مجلسا بلند یا سودان جی بسر ده گرتن او بنچاف کرنا وزیر او پایا بلندن لولاد اشتراس کرد. هفته این داویل سودانی آلوزیا سیاسی جاره کردن خدا در و صالحات کجواک بود پارچه. وشک جوان لدیجی ریوبریا لشکری رابو و خواست سلادار را دستی سیویلان وره کرن و شیدین جی پشتگیری آخوی اجبو ریوبریا لشکری نشانده. شفیدن والوزی درکت استا هری جور کومنچکدار نیوه شوی بسرمالین وزیر و رایدارن پایا بلند این حکومت آدم کی دگرتن لگوری آژانس نوچان این جهانی و نتوی هجمارک مزنج وزیر و برپرسیارن حکومتی هاتن گرتن وزارت راگهاندن یا سودان جی اشکره کرد که کومنچکدار دانست به مالا سروک وزیر عبدالله حمدوک دو پیچ کرنه و او برنه دورکن دیار وزارت دیار کرد که حمدوک جی هاتیه بنچاف کرنو بود یا هاتی کرن در بیال اشکریه آژانسا نوچیانا آسوشیتد پریس جی راگهاند تو گلک ارگانیزاتورین خوپشاندان سیویل جید ناوا گرتیاندنه کمله پسپورین سودانی روش وکه در بیال اشکری بناف کرد کمره پسپوران کو سال 2019 پیشنگی خوپشاندانان کرد و بو سدم کو دستاداریا عمر بشیر بداوی ببه بانگا برخودانه لگل سودانه کرد. لعالیه دن به تفگره لشکری در سرانسر سودانی خط اینترنتی هاتن برین. استجابت القوات المسلحة وعزمت من وقتها دوینا برده سروک مجلس سروری سودانی عبدالفتاح برهان بریا تلویزیونی داخویان یکدا برهان ارکر کو ارتش هجمارک شرای دارین سیویل گرتنه و هاگود جبه ساعته وشونده مجلس سروری و دسته وزیران تینه بطال کرن لوالات امی روشا اوارتر راکینن برهان دیا کر کو ارتش آلیگری آزادی و عدالت یوگود صدم آلوزیان شر دستلاتداریه بود حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم في هذه کریزا دیپلماتان ترکیه او اوروپا آنیا پیشبری حف سرک وزیر فینلاندی برتک نشانی هلوستا اردوغان یا جبو سفیر ده ولاتان داوگات برتکن اردوغان جه خمگینی یا او گرینگ لکوری بریارین دادگاه مافی مروان یا اوروپای جی تف بگره دوی نوبرد ایرو کابینه اردوغان جارکدن جویا دروژه سرکه یا جوینه ده ایریشک دایر کریا لسر باکور و روشتات سوری سفیر ده ولاتین کو گفلوان هاتی خوارنجی هیا. Ülkenin derdiyle dertlenmeyince milletle aynı istikamete bakmayın. Gotinên azadiyê Serokkomarê Tirkiye Erdogan bi hêrskiriye. Ji ber daxwaza azadiya ji bo Karsaz Osman Kavala Erdogan gefê li welatên Rojavayê dixwe. We have a very interesting weekend ahead of us. I hope that we will Serokwezîra Fînlandayê Sanna Marin herî dawî li dijî gefên Erdogan bertek nîşanda.
San namarên da axaftina xwe ya ji televizyona dewletê ya yelî rekirî de got, ev rewşekê pir xemgîn e. Em girîng dibînin ku rêz li biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê bigirin û bicih bînin. Ji ber vê jî em daxwaza berdana vî parazvanê mafê mirovan dikin. Marîn diyar kir ku derbarê mijarê de birayadarên Tirkiye re di nava têkiliyan de ne û beriya ku bigîjin encama dawî ji Enqerê li benda agahiyên zêdetirin. Wezîrê karên derve yê Danimarkayê Çîp Kofod ji TV dudire got, em bi heval û hevkarên xwe re di vê mijarê de di nava têkiliyan de ne. Norveçê diyar kiribû ku ew ê ji Tirkiye bixwazin ku li gorî hukûqê tev bigere. 18 cotmehê balyozên Enqereyê yên dewletên Yekbûyî Amerîka, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Swêd, Kanada, Norveç û Zelandaya nû yên ku daxwaza berdana kavala kiribûn, bûn sedema ku bibin armanca hêrsa Erdogan. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz. Erdogan ji wezîrê karê derve Mevlûd Çavuşoğlu xwastibû ku 10 sefîr li Tirkiyeyê wek kesên ku li Tirkiyeyê nayên xwestin ragihîne. Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdogan îro bi beşdariya wezîran civîna kabîneyê li dar dixe. Tê payîn ku di civînê de mijar ango rojevên girîng werin axaftin û nîqaşkirin. Tê diyarkirin ku di vê civînê de li ser destwerdana gengas a li dijî Bakur û Rojdatê Sûriyê derxistina sefîrên welatên wek Amerîka, Fransa, Almanya û 7 welatên din ji Tirkiyeyê were derxistin û her wiha geşedanên derbarê vîrusa koronayê COVID-19 were nîqaşkirin. Yek jî xala herî girîng a rojeva vê civînê polîtîkaya derve ye. Ev çend rojin di serî de Erdogan û rayedarên Tirkiyeyê li dijî Bakur û Rojdatê Sûriyê gefên destwerdanê dixwin û muhtemeliya destwerdanekê tê çaverêkirin. AKP ango desilat jî li benda erêkirina Rusya û Amerîka sekiniye û wê geşedanên derbarê vê yekê de bigirin dest. Bi her polîtîkayên Erdogan lîrê Tirkiye li pêşberî pereyê cîhanê bê nirx kiriye rojane asta rekorên nû têne şikandin piştî fermana derxistina fayîzê ya Erdogan û geşedanên piştî wê dolar bi rekorê dest bi hefteyê kir û derket 9.85 lîreyê Tirkî. Fermana serokê giştî AKP û serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan a ji bo daxistina fayîzê û geşedanên piştî wê bon sedema helandina lîreyê Tirkî. Di bazara serbest de dolar bi 9.73 dest bi hefteyê kir û derket dora 9.8. Di saetên şevê de jî rekor şikand û heta 9.85 jî bilind bû. Di saetên serê sibihê de hinekên bu oda ket 9.73 TL. Li aliyeke din bankên cemawerî jî piştî biryara daxistina fayîzê ya banka navendî li gorî berhemen û demê rêjiyên xwe yên fayîzê daxistin. Her sê bankên cemaweriyê bi daxuyaneke hevpar ragandin ku ji 22 cotmehê ve rêjiyên wan yên fayîzê heta baza 200 puanî daxistine. ESAM'ın değerli yöneticileri, üniversitelerimizin saygıdeğer mensupları. Bi yek ji welatên ku herî zêde li ser mijarê xwedî helwest Almanyayê ye partî û rêxistinên Almanya daxwaza bersiveke tund ya li dijî Erdogan dikin. Di rojava çapemeniya Almanyayê de jî ev yek bi awayeke berfirehî hatiye şîrovekirin. Di şîroveyan da hatiye gotin dem hatiye ku êdî karta sor ji bo Erdogan were nîşandan. Qrîza sefîran li nava Almanyayê yek ji rojava serekê ye. Bi qasî nîqaş û helbesta hikûmetê, çapemeniya welat jî berfirehî ev yek kiriye rojev. Rojnameya Almanî Südduayşing Zeitung li ser mijarê ev şîrove kir. Guman nîne ku neheqî li kavala hatiye kirin. Ev 4 salên bê biryar di girtîgehê de ye û rastî darizandineka adîl nayê. Li Tirkiye her kes vê yekê dizane. Daxuyaniya diplomatan ji bo eşkerekirina vê neheqiyê nehewce bû. Di şîroveya rojnameya Mittelbayerische Zeitung de hat destnîşankirin ku stratejiya Erdogan a sûcdarkirina rojava ya ku di siyaseta navxwayî de nenûye. Erdogan dema ku di siyaseta navxwayî de pirsgirêkên wî çê dibin, hên dijwartir êrişî rojava dike. Ev lîstikeke xayîne ku dûbare dibe. Sûcdar tucarî nebû desthilata li Enqera her yên din bû. Tirkiye di krîzeka abûriya pir giran de ye. Divê Erdogan bifikire
که گلوی ده هلبجارتنین سر و کوماری ین 2023 ده جاره که دن وره هلبجارتن. نها جسیان یکی هلبجارین ترکیه دبیشن که اوی دنگی خوابدن اکپی. اف جبو اردوغانی که هرتم پرانیا دنگان دگرت سناریوی که کابوسیه. د شیروه روزنامه سود و اسپرس ده تی گوتن کو دوی یکیتی اوروپا ده دربار ترکیه ده سیاست که تونتر بشوپینه. نتنی حکومت فدرال حمو یکیتی اوروپای ده تیکلیم به ترکیه را به پرزگریکن مزن را رو برونه. اردوغان ریا خود شوپینه. ترکیه جه اوروپا و دموکراسی دور دخه. دما وی یکیه کومروف کارتا سور نیشانی اردوغان بده. دوی کنسای اوروپای دست به پیواجویا در خستن اندامتیا ترکیه گوگف لی خواریه بکه. بلیلی یمنی 7 سالن شرکیم نبوی هرچی قاسی اصلا شرکیم دا کتب جی لی ولاد هر دنگیچه که توپان هیا دناوا وان 7 سالان ده 233,000 کس هاتن کشتن. هری داوی عربستان سعودی دناواسی روژین در بازبوی ده 8 اپراسیون لی هرمین پارزگاه مایره بی بیک آنین ده انجام ده جی 814 کس هاتن کشتن. دناوا روژین داوی ده لیمنی شری هری دجوارو ده لگوری نوچان آجانس فرمی عربستان سعودی سپا هزین کوالیسیون ده 72 ساعت داوی ده 8 اپراسیون لهرم الكسرة الجوبة ين لروجاوای پارێزگاها مەئاربێ پێکانین. هاتراگاندن ku di operasyonên de 36 wesayetên leşkerî hatin teqandin û bêtirî di 164 çekdarên Husî jî hatine kuştin. Berdevkê leşkerî yê Husîyan Yehya Serî jî di civîna çapemeniyê de ragihand ku çekdarên wan 505 kes kuştine, 1200 kes jî birîndar kirine û 90 jî dîlgirtine. Serî got, di operasyona bihara serkeftinê ya li parêzgeha Şebwa û Mearibê de bi giştî 3000 û di 100 kîlometre çargoşe hat rizgarkirin. Husiyên Yemenê yên ku îran piştgiriya wan dike, ji îlona 2014 û vir ve paytexta Sana û hin herêmên din bin kontrola xwe de ne. Hêzên koalîsyonî yên bi pêşengiya Erebistana Saûdî ji adara 2015 ve piştgiriyê didin hikûmeta Yemenê ya li dijî Husîyan. Di şerê ku 7 salan li Yemenê dom kirin de, di 133,000 kesî jiyana xwe ji dest da. Krîza mirovî ya ku ji ber şerên navxweyî li Yemenê ku di nava welatên herî feqîr yên cîhanê de ye, mezin bûye gihîştiya astên tirsnake. Li gorî daneyên neteweyên yekbûyî li Yemena ku xwedî 30 milyon nüfusê ye, yek ji welatên krîza herî mezin ya mirovî lê heye. Li welat 22 milyon kes pêwîstiya xwe bi alîkarî û parastinê heye. Di daxuyaniya UNICEF ya 19 Cotmehê de hat ragihandin ku li Yemenê ji destpêka şerê navxweyî û vir ve 10,000 zarok hatin kuştin, an jî birîndar bûn. Li Yemenê jî 5 zarok 4 jê pêwîstiya xwe bi alîkariya mirovî heye. Ev jî tê wê wateyê ku pêwîstiya 11 milyon zarokî bi alîkariyê heye. Li Efganistanê krîza aborî bi her curê xwe dide nîşandan, Taliban ya ku kontrola welatxistiya destê xwe ji bo demekê çareserkirina van pirzgirêkan jî ev demeke li rêbazan digere herî dawî, hikûmeta Talibanê ragihand ku destpêkê li Kabolê ew ê ji bo du mehan projeya di berdêla kar de genim pêkbînin. Talibanê îdia dike ev rêbaz ji bo dîtina kar jê bêkaran re ye. Di berdêla karê rojekê de wê 10 kîlo ji bo karkerekê were dayîn, ji bo mühendisan jî wê 16 kîlonîv were dayîn. Taliban li wê yekê mikur hatiye ku rewşa li welat ber bi aloziyê ve diçe. Projeya di berdêla kar de genim wê tevê paytext Kabul li 4 parêzgehên welat pêk were. Tê îdia kirin ku di depoyên Efganistanê de 55,000 ton genim heye.
د دما دەستپێکردنا پرۆژەیە de rêveberên Talîbanê jî amade bûn. Laliyeke din ji netewên jî ji bo rewşa li Efxanistanê hişyarî hat. Li ser mijarê bernameya xwerekî ya cîhanê ya netewên yekbûyî û rêkxistina çandinî ya cîhanê daxuyaniyeke hevpardan. Rêkxistinan hişyarî dan ku 22 milyon û 800 hezar mirov ji bo nîvê zêdetiriyê nüfusê welata her ger tevdîr pêk neyên wê di zivistana bê de jî birçî bûn li ber derî wan be. Li snorên welatên Ewropa alarma ji bo koçberan heye. Piştî Polonya niha jî Almanya tevdîrên li snor zêde dike. Almanyaya ragihand ku ji ber zêdebûna pîra koçberiyê ya ji Belarusê wan kontrolên li ser snor zêde kirine. Seroka Komisyona Ewropayê von der Leyen jî diyar kir ku Yekîtiya Ewropa wê dîwar û têlên li ser snor finanse neke. Zêdebûna pêla koçberiyê welatên Ewropa xistiye nava tevgerê. Piştî zêdebûna pêla koçberiya li ber sînorê Polonya, yê bi Belarusê re Almanya jî tevdîran zêde dike. Polîsên Almanyayê duh dest li koma restgiriya tund werda ku ji bo vegerandina biyaniyan dixwazin bên Almanyayê li ser sînor li dewreyê digeriyan. Di heman demê de ragihand ku wê kontrolên li ser sînor jî zêde bike. Polîsan koma ji 5 sempatîzanên neo-nazî vegerandin ku ji bo astenkirina koçberan hatine Brandenburgê. Di dema operasyonê de sator, kêr, çoyên hesin û gaza îsotê bi dest xistin. Piştre jî wezîrê karê hundir ê Almanyayê Horst Seehofer diyar kire ku wê kontrolên li ser sînorê Polonyayê bêne zêdekirin û heysit polîsên din li herêmê bêne bicihkirin. Rayadaran ragihand ku îsal ji Belarusê di ser Polonyayê re zêdeyî 5000 koçber derbasî Almanyayê bûne. Wezîrê karê hundir ê Alman her wiha diyar kir ku daxwaza parastina sînoran ji bo astenkirina derbasbûna neqanûnî hewildaneke rava ye. Gelek welat jî ji bo pêşî li pêla koçberiya mezin ya Belarusê bigirin, ji Yekîtiya Ewropa alîkariyê dixwazin ku dîwarê jê têlan çêbikin. Polonya ji bo karibe dîwar li ser sînorê Belarusê re bike 305 milyon euro xwest û bi hezaran leşker seferberî sînor kir. Piraniya wan ji rojhilata navîn bi hezaran koçber piştî pêkanîna Yekîtiya Ewropayê li ser Belarusê ji meha tebaxê ve hewl didin ji sînor derbas bibin. Usturya, Bulgaristan, Qobrus, Danimark, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Komara Çek û Slovakyayê li sînorê Belarusê dest bi danîna têlan kirine. In December 1981, the communist regime Seroka Komisyona Ewropayê Ursula von der Leyen diyar kir ku Yekîtiya Ewropayê wê dîwar û têlên li ser sînor finanse neke. Li cîhanê bi derketina vîrosa koronayê ya ku bûye bela serê mirovahiyê bêedaletiya heyî careke din derketiye pêş di vekirina civîna tenduristî ya cîhanê ya de rêveberê giştî yê rêkxistina tenduristî ya cîhanê Dr. Gebreyesus balkişand li ser newekeviya derzîlêdanê ya li ser asta cîhanê o diyar kir ku nexweşî bi dawîbûnê geleke dûr e. Rêveberê giştî yê rêkxistina tenduristî ya cîhanê Dr. Tedros Gebreyesus di Lûtkeya Tenduristî ya cîhanê de ya ku doh li Almanya destpêkirî de axivî. Li ser pirsa ku herî zêde ya gelo kengê wê vîroz biqede de got ev di destê me de ye. Hemû amûrên ku pêwistiya me pê heye amûrên tenduristiyên giştî û amûrên bijîşkî yên bi bandor hene. Lê cîhan van amûran bikar nayîne.
هفته به درزیکرنا 5000 قداندنا ویروسی پر زحمته. وکه که هند زانن ما آرمانج کرد که حتی داویا سالی جه صدی چلی نفوس هر ولاته که درزی بکن. دوی جه 20 ولاتین درزیلیدان خواه جه صدی چل در باز کرنه آلیکاریه به ولاتین دنگین هجاره بکن. دکتر تدریوس دیار کرد که تنه به ورنگی دکار داوی لویروسی وره آنین. بربینرین هیجان و چلمین جانی لیور بداوید بن و حتی صبح ام جاری کردن در کبین پیشی و ببینند نوا خیر و خوشیده هر شاد وقت